Alright, tongeye tuguhaye ikaze ni kuwa mbere mwiza uwa mbere w'umugisha. Iyi ni Guta TV. Aya ni amakuru y'imikino azindutse ariko ari bwibande cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, uko bagiye bitwara. Benshi bagiye batsinda ariko ikiganjemo benshi bagiye bajya mu kibuga basimbura. Hari nk'abagiye bakina umunota umwe bagiye kumuha ku munota wa 89, abandi nabo bagenda bagayika, ndetse n'abandi bagenda basoza shampiyona, kuko turi mu mpera za sezo zigiye zitandukanye, sezo ziri kugenda zisozwa. Bamwe batwaye ibikombe, abandi bari kugenda bagerageza kureba ko bahesha umwanya mwiza amakipe yabo. Ni abakinnyi barenga 10 b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, ndetse harimo n'abateganyijwe kwitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi watangiye ubungubu bari gukorera hariya mu karere ka Bugesera. Nubwo mu bihugu byinshi birimo n'u Rwanda shampiyona zasojwe, gusa cyari gukomeza imikino imwe n'imwe, aho abakinnyi b'abanyarwanda bagikomeje kureba ko basoza shampiyona mu bihugu byaho. Twihuse cyane, mu bakinnyi dufite ni benshi: ba Jihadi, ba Nshuti Innocent, dufite ba Byiringiro Rage, dufite ba Yannick, bose turakubwira ukuntu bagiye bitwara. Ni Guta TV, iyi niyo mukurikiye. Wowe ikanda subscribe aho ngaho hasi, ubundi ubane natwe mu biganiro byacu byose tugenda tushyira kuri uyu muyoboro wanyu. Mwebwe banyarwanda mukunda siporo by'ingenzi, urukundo rwanyu turarubona, murarutwereka n'iby'agaciro. Menyesha inshuti zawe, koresha mu magroupe ugenda ubamo, ndetse ukande like n'igitekerezo n'inyamibwa, ndetse na content ishya mukeneye mu mikino mwana yitumenyesha aho hasi, mukatubwira uti twabonye mwibera mu mikino, mwibera hehe mu isi ya siporo. Uti wowe Olivier Talk Sport tukeneye ko twohereza imiriro imeze uku nguku uku n'uku, nabwo turabikora kuko tubereye hano. Mwebwe ni mwebwe ba boss bacu, muratubwira uti turashaka ibi, natwe twahita tubikora. Duhereye muri Kenya, ku munsi w'ejo ku cyumweru, mu ikipe ya AFC Leopard ikina mu Gitega Ritire yagombaga gucakirana na Police FC mu yo muri iki gihugu mu mukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'igihugu. Gusa ariko uyu mukino waje gusubikwa. Uyu rutahizamu yari ari mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga, gusa umukino uza guhagarara utarangiye kubw'impamvu zidasobanutse cyangwa zitasobanuwe. Wahagaze Polisi yari yabonye igitego kimwe ku busa itsinda AFC Leopard. Ubungubu update kuri uyu mukino ntabwo yasohoka, ariko mukomeze mukurikirane imbuga nkoranyambaga zanjye. Ni Olivier Talk Sport kuri Twitter ndahari, Facebook ho turabana, murabizi cyane. Muraza kumenya icyabaye muri uyu mukino kitari cyamenyekana, ariko tukiri gukurikirana mu binyamakuru byo hirya, tunabaririzayo amakuru amwe namwe agiye atandukanye. Muri Tanzania ku munsi wa gatandatu, kuwa gatandatu, ikipe ya Namungo FC ikinamo Kagere Meddie yanganyaga na Tanzania Prison ibitego 2-2, nubwo uyu rutahizamu w'umunyarwanda yabanje mu kibuga, gusa yinjiyemo asimbuye ku munota wa 70. Urumva ko yakinnye iminota ya 20 ya nyuma, baza gusoza banganya. Ku munsi w'ejo kwa kabiri, ikipe kandi ya Namungo FC izasubira mu kibuga ikina n'ikipe bita Tabora United yo muri Tanzania. Twimanukiye hano hepfo muri TS Galaxy yo muri Afurika y'Epfo, ikabikinamo umunyarwanda w'umunyezamu Ntwari Fiacre. Ku cyumweru batsindwaga na Polokwane City FC igitego kimwe ku busa muri shampiyona, ndetse bahita banayishyiraho akadomo. Uyu musore shawo ngo ni Ntwari Fiacre afite statistique nziza, reka babwire statistique ze wumve. Ngo uyu musore w'Amavubi nk'ibisanzwe niwe wari wabanje mu kibuga. Ubwo ni ejo bakina n'ikipe ya Polokwane yabatsinze, yari mu bakinnyi 11 babanjemo,
ndetse ikipe ya TS Galaxy yasoreje ku mwanya wa gatandatu n'amanota 46. muri rusange Intwari Fiacre wageze muri TS Galaxy muri uyu mwaka yakinnye imikino 24 yinjizwa ibitego 23 gusa, amaze gusoza imikino 9 atinjizwa igitego. Ariko gusa nyine ku mpuzandengo tukoze impuzandengo ushobora gusanga ari nk'igitego yinjizwa igitego 0.90 gutyo na 7.8 kuri buri mukino. Ariko ikindi gitangaje nuko mu mikino 24 imikino yose 9 yayisohotsemo yemye nta gitego kinjiye mu izamu rye, cyo bita clean sheet. Muri Crane mu ikipe ya Crivabas ikinamo kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Bizimana Jidro Jihad kwa gatandatu yasozaga shampiyona itsinda FC Manage ibitego 3-0. Nabwo uyu kapiteni w'Amavubi yabanje mu kibuga gusa yinjiyemo asimbuye ku minota 32, indi minota 28 isigaye yayiteye ameze neza batsinda ibitego 3-0 batsinda iyi kipe bita Minage. Iyi kipe kandi ya FC Crivabas Crivahili yasoje shampiyona icyiciro cya mbere muri Ukraine iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 57, ndetse yanabonye itike yo kuzakina Europa League umwaka utaha. Ubu Jihad dushobora kuzamubona yagiye gukina na Manchester United, murabizi ko nayo yase yikarifia ubwo yatwaraga igikombe cya Emirates FA Cup muri weekend isije, ubwo yatsindaga Manchester City ibitego 2-1 murabyibuka neza. Muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Sweden ikipe ya Sandvikens IF ikina mu byiringiro ragena mukunzi Yannick kuri muri iki gihugu cya Sweden. Ku cyumweru bo bakinaga n'ikipe ya Orgrat batsinda ibitego 3 ku gitego kimwe. Ntabwo aba basore bose babanje mu kibuga ahubwo bari ku gatebe k'abasimbura. Igitangaje mukunzi Yannick niwe winjiye mu kibuga ku minota 89 akina umunota umwe. Byiringiro ragewe bikomeje kugenda byanga nyuma yuko ajyanye umugore we muri iki gihugu, abantu bagatangira kumutera amajugujugu, ariko na statistique ze mu kibuga ntabwo zikigaragara. Nyuma yuko ageze muri iki gihugu akagenda atsinda ibitego buri weekend yari ragerage, none ubu ngubu weekend ntabwo aba yakandagiye mu kibuga. Kugeza ubu Sandvikens IF iri ku mwanya wa gatandatu muri shampiyona, ikazasubira mu kibuga ikina na Östersund kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Muri iki gihugu kandi mwibuke ko hakinayo n'undi munyarwanda wo bita Rafael Yorke, uyu nguyu uherutse guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda ndetse akaza no gukina ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu wakina mu ikipe ya Jeffrey If yo ku munsi w'ejo wo ku cyumweru yatsindaga ikipe ya Orebro ibitego 3-1. Igitangaje uyu mukinnyi w'umunyarwanda yabanje mu kibuga gusa aza gusimbuzwa ku minota 79. Ikipe ya Jeffrey If iri ku mwanya wa 8 n'amanota 13 muri shampiyona, ikazasubira mu kibuga ikina na Oragret ku cyumweru. Ingi muribuka ko ariyo yanatsindwaga ntagariyo ndaringiye kuvuga ibitari ibyo. Tujye muri Norvege cya muri Norway ho hakina mutsinzi Ange Myugariro Kabombo w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ho bimeze bite muri shampiyona y'iciciro cya kabiri cyo muri Norway yakomeje, aho ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya FC Jerv ikinamo Myugariro Mutsinzi Ange yatsindaga Sotra ibitego 2-0. Uyu mukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse ntabwo yigeze asimburwa. Uyu niwe wakoze agashya muri weekend. FK Jerv kugeza ubu iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, ikazasubira mu kibuga ikina na Bertvaga ku cyumweru ubwo tuzatuye gusoza iki cyumweru tunyuma. Kuwa gatandatu muri shampiyona y'iciciro cya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya One Knoxville Sport Club ikinamo Nshuti Innocent yatsindwaga na Forward Madison FC igitego 1-0. Uyu rutazamu w'Amavubi yari yabanje mu kibuga gusa aza gusimburwa ku minota 43 w'igice cya mbere, ubwo ni mu nyongera yarangiranye n'igice cya mbere. One Knoxville kabiri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona, ikazasubira mu kibuga ikina na Richmond Kickers ku cyumweru.
mu mikino itegerejwe ku munsi w'ejo, ikipe ya Faraba yo muri Maroc ikinamo myugariro Imanishimwe Emmanuel Mangwende izakina na GS Sulema muri shampiyona. Faraba niyo ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona rw'agateganyo n'amanota 64 irusha ikipe ya Raja Casablanca iyikurikiye inota rimwe. Ubwo bivuze ko igomba gutsinda umukino w'ejo n'amaka. Abo nibo bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda cyangwa b'abanyarwanda niyo baba batagihamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko baba barahakiniye kandi baba bakikinamo niyo baba batarasezera. Ikigaragara ni uko bamwe bagiye bitwara neza, abandi bagenda bitwara neza, abandi ntibakitwara neza, abandi bari gusoza shampiyona bagiye kwigira mu biruhuko. Abenshi mbona baza kubikorera hano i Nyarugenge, baza gusura imiryango yabo ndetse n'abacuti babo kuko niho bakuriye, niho barerewe. Rero ngayo nguko iyo niyo nkuru y'uyu munsi yo kuri uyu munsi banabateguriye. Mu kanya tugiye kuza tumanuka na Champions League babwira format nshyashya kuntu imeze, kuntu iteguwe, kuntu yashyizweho ndetse n'ibyo bazakurikiza ndetse n'inyungu ihari. Mwibuke ko banongeyemo andi makipe agera kuri 4. Ayo makipe yo azajya akina gute se, bazayakorera itsinda ryayo? Nukureho agatoki kuri iyi channel, yigumishaho ukande kuri subscribe aho hasi, byibuze ushyeho n'inzogera, nzajya premiering ikiganiro kite kize kirukanka iwawe uhita ukanda ukirebe. Murakoze cyane. Olivier Talk Sport nakagaruka siporo ho hano niyo duhumeka. Umwe yaragize uti ngo muri siporo ni itegeko, kandi ndaravuga uti muri siporo turayoboye.